ubushotoranyi bukomeye cyane bushobora no guteza intambara y'isi ya gatatu ku bihugu bimwe na bimwe ndetse bijyanye n'amakimbirane y'urudaca. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe perezida wa Venezuela uko yatwawe bunyago cyangwa se agashimutwa na perezida wa Amerika Donald Trump. Wowe tubanye muri iki kiganiro ndagusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bivuga ukuri kuriho hano ku isi. Ibitangaza kuri uyu muperezida, ubundi amazina yitwa Nicolas Maduro, yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri ku itariki 23 Ugushyingo. Yavukiye mu gihugu cya Venezuela ahazwi nka Caracas. Yavukiye mu muryango w'abantu batwara bisi, dore yuko nawe yaje kuba umutwazi wa bisi, gusa nyuma yaje kuzamuka mu nzego agenda atera imbere gake gake mu kuba umuyobozi. Uyu mugabo waje no gushyikirirwa na perezida Hugo Chavez wari perezida wa Venezuela mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda, birangira bamugize umudepite. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu yavuye ku budepite yerekeza mu kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga. 2013 uyu nguyu Hugo Chavez yaje kwitaba Imana. Nicolas Maduro yahise yiyamamariza ubuperezida ubwo yari ari na visi perezida guhera mu mwaka w'ibihumbi 2012 kugeza 2013. Hugo Chavez yitabye Imana birangira agiye ku butegetsi. Yatwawe bunyago n'igihugu cya Amerika, cyane cyane Donald Trump, ashinzwe ibyaha byo kubacuruza ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ngushimiye kuba twabanye muri iki kiganiro. Ndi Ovi Wori, duhuze mugakurikira.